şeytane bizollah fikamok ya. Akavay devlet skoro kuvveti, kudreti, sila. Sarsova kerlako sure bekare ittakullah ve yuallimukumullah. Tumen darane devlestar. Doğul. O devel kasikavel tumen. Medrese-i Rabbaniye. Allah eskeri medresa. Pudingale ruhi siklilo teçtine. Ademe sikavya o esme. Kola esme. Esme. İsmu azam. Neyse. O esme başosa. Sura bekare triendu yekto ayeti. Pae devleske emelaikon ge vakir gao devel. Hayde vakiren akala anava, akala esme tumen. Tesien ko pravo sopengen. Kajna ne potreba manuš. Ibadeteske tesine amensien. Ratlika čoril, neretlika čoril. Nari vakirgen, ne. Aj pelen tumen odova sov vakirga, odova sov džane, lakala esme džane nali tumen. Yola açine. Canaya vakirga, ya Rabbi amen canaya samuttuso sikavgana. Yakana o devel vakirela. Haydi Adem tu vakirangli lende yakana olate şunen. Hem o meleike, akate, hem kayso nişaninenela ama pandalea lafina kerela. Ama sa ki leskeri adresa tavdela. Sogovornike o meleike, ama leste cana o informacije od sil. Sarvakeraya. Piştinea e camutreske te haloli bori. Agar uli situația kana. Haydi Adem vakera kana emelei konge vakera. Savocan dibe. Vakero esme. Iov bašo svako buti esma vakera. Savocan dibe vaverdron pučenmo. Od lana ne esme jednostavno. Akava yek asavko horcan dibe emelei kon blokininga. Şeytane so hafız itanotaro lefhi mahfuz ja ovuči moja birhak, ole bizolafi muklale. Znači, na neodla esme sarso amen canaya, Rahman Rahim. Odolaj esmengere tajne hem srja. Olengoro brojčano vrednost hem sošaj lencar tekere. Ači le bizolafi hem o melaikja, hem o iblis. Sefte akava ilimişune na ademestar. Kada sikli love, kastar sikli love, kaj učin javeo. Savi škola isile leve. Čudinge pesarine. Pa odevel vakirga. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Teganio Allah vakirga ey melaike pasoaci kerena kana. Ajde keren secda kana ja ademeske. Soskjovi tumendar pouči mojem pođandu. Ajde. Peren anglilesteaka. Peraven tumaro nefsi. Oven pokornate dikav tumena kana melafeske. Mangi kolay te peren ki secda soskemesiumo Allah. Ama kana peren leske. Prifatinen kaj nekoj pošukar tumendar. Te sikaven kaj mohatări şayte gazinen tumare nefse. Mangi kolay te sinei secda Allah eske. Hay hay. O iblis panda şelka kerelsine. Na mange, canava kaj mangi ka keren. Peraven tumaro ego hemo nefsi. Gazinen andre tumaro nefsi. Perena kana adele skoro zorali pe akana. Ovi pođando tumendar. Ovi pospremno tumendar. Se tingen tumen sopengium halife kak bičalav suninen aliko devel. Što me vakergium halife kaovel. Odova halife da sokadav tumendar da povredno kaovel. Pokloninen tumena kanaleske. Sikaven kaj ovi tumendar povredno, považno, pozoralo, poučimo.
Шејтани со прво пуви бе. Месјунтари јагбре со кера соман Аки паќавани дикотне шукарак сарнинге магаутоминге шукар значи рак шукарален кемари телевизија Рома ЕУ веб ТВ портал ме казвинама значи аки аџикере амаро хоџате кул адалеске муклем јектикно инцерти лескро теша е хари јектикно увото вол аџикоте ов авела аки ме ка значи ка најавинаем ка користинов и приликата шајте нели те најавинава десо најавингјум, дендјум и текне информација баш јакала гранична тана, односно граница со Канакен, па би онда само вакеравато менге, значи хем би предложенавато менге терикено видео која со муклюм, нели, преку о социјална мрежа, значи кас иси информации со требало, значи те авени са нема информации, нека пише нен маге име адава ка покушинав, значи од материализираната речече хем те мукавко социјална мрежа, нели, али сакла информација само те најавинав со тумен применена мандар, значи те не нормално контролириме директно таро штаби, таро кризно штаби, директно таро градо и така дај. Значи, адвајтано и суштина ми информацијата роквеле. Сарсо веќе најавингјум, авдие ка овалами јекшужи тема, односно моми сафири сарсо веќе шунгјума леја, таро оправдимо разлогија нашти одма канате починал, али кратко времески иншалла Аллах ескренаве, ка покушинал. Амен кој на мен исто доста значи шужетеме, правдетеме, кој сока да простор самар праленге доколку и силен те пучен нешто, шај нормално те пучен нешто. Дали опростин, кокрло нешто. Агере, дали шунајамен, дали шајте шунамен. Ако сајтен окей шунајамен, значи шај подрека маре програма е теđa, авдеко ламен јек еминентно хоđа, кога со авлам гитари Македонија, значи обитано доста тропотекло корендантано, значи уцврстимо темелно тевакерав кој истем. Насамо ов, него лескор дар, лескор папо, леске прецијада, леско прал, сари нејтане, значи кој ислам, адваđанинале претежно мануша, килапела фитаро, хоđа, руфат, ајдини. Кова со и тема кова лавдие, значи Курбан Байрам ко значи тари перспектива нормално е традиционално куранескро. Агер. Значи ако тумен и се тумен се прашање шај комотно те приготвинентумари прашања хем те почине значи ко адла моменти е кога завршила маро хоđа пе класично дерсе ка дадва шајпа значи те обрати наме намаре хоđаске хем те одговорнувам ги комаре прашање. Мена динама значи дека тумен коркоđанина дека требало те ширинено видео кон со шај, значи те овал со шај споделимо о видео хем те казамо ли на сај прален, мате авинемпе соске симко лайф, значи наштите джавко телефон. Ајаре, увек адва,
tane o tehnike kerena pre, eğer aştıkav, o hoca visalo, dobro. Aha. Каму кафто ме ги пандахаритаро хоđа джикоте срединава ме од техничка букјале, значи ем подрека мен ка продужина амаре програмаја, аке мека трудинама те шетара кафте му кав нешто, джикоте ме леја срединава, значи за кратко време си ем пале АКТ, акава пути хоđаја айдини, значи оруфати айдини, агер, аштека, само Temu kajek nešto dersi, da, gerek kera. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cemaat-i Müslimin Angle pralalen Saydime pengalen Sledvenikja dini İslamiye tezkere Sarsodoli kujnela je muslimanenge prvo te zahvali namene devleske od velikoj uputingamen ko pravo drumo. Suikalgamen tari zabludajem čivgamen ko hidayeti ki uputa. Suikalgamen tari temnina hem čivgamen ki svetlina ko dini İslamiye tezkere. Hamdiye devleske sokergamen ümmeti Hazreti Muhammed eskor aleyhissalatu vesselam. Salavati hem selam iteovel amare mangle peygamber eske Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam eske. Peygamberi peçati say peygamberen goro, peygamberi rahmeti sayalim. Prvo te molina je devle abdisutno oruči kabuli tekera. Abdisutne ibadet ya kabuli tekera. Sebebi o bokalipe tayo trušalipe koakala pobare divesa. Te oprostinela mare grevija karšineste. Te ovel zadovoljno amare ibadetender hem te çivela menan o cenneti inşallah. Postinaja koakava šužo masek ibadeti keraja. Se acaba masek tano ibadete skoro masek. Masek keda overnikja valjani te den o bari pažnja te bajraren, te ašaren, te slavinen Allah je skoro anav. Sar namazeja, sar okuyindor Kur'an-ı Kerim'i hem sar zikrullahi şerifeya. Cemaat-i Müslimin zikiri tanoyik ibadeti ko din İslamiyeti o Allah Teala naredinelale ko Kur'an-ı Kerim'i vakirindor fezkuruni ezkurkum andinen muanaf, slavinen muanaf spomnenen muanaf meda kandinaftu men meda kaspomninaftu men. Kudisa ve tanano Kur'an-ı Azimuşşan o Allah Teala
башо зикруллахи шерифи вакирела лезикруллахул екбер. O zikiri tano najbaro nešto ko islam. Konkretno bu sarandato sarandu efnato sarandu pan što misli na vajeti celile ovo te valjani to da. Akana o mu'min jako akava masek valjani çip da uzinen andindor edevle falindor edevle zahvalindor pe edevleske aşarindor devleskoro baripe leskoro isipe. Kodini Agar, kana završim gem, znači, hođa, alhamdulillah, tevakira. Sarso vakirgum, sarso nevingum, već taro pravdime razloge, ja hari kastinala amaro imami, amaro hođa. Kaj sa čilem, odorika produžina, sar prvo, znači, seleminkirava sa je pralen kola so avdije kuge amende, znači, ki programa, kola so verno pratinename, kola so uvek itane amender, mena dinama, znači, deka kola men jek dosta šuži programa, Тумен корко джанина, значи, хоđa руфа тајдини, дека исиле баро капацитети, баро шо вокабулари, коте со верујнава, хем мислинава дека компетентно е таното одговорно ко тумаре прашања, значи, тумен шаја да постао дерси те пучен, значи, а ов нормално ко одговорно ко тумаре прашања. Казам ко само почетак те споделено видео, значи праленге, те вакирав споделен кон слушајо видео, те шајте ресенко повеќето тана, те укористинен пе повише пралја тракава дерси, тракава насихати со кој Кирила Мегиамар хоđa, хем те посетинаве исто сар увек дека тумен колтумен шајпа, те, значи, те декенамен преку о социјална мрежа сар о YouTube, Одоте кароден Рио Себил Сали, значи кабониринен и јагере колтувено шајпа те пратинуваме преко социјална мрежа. А да вас значи отприлика тано увод. Ме извинама со аке хари касни најам, мислам дека нака замерене на менге, ко само почетак, кераја лафи абдиетаро амаро мисафири, кова со бизо, стварно ниса во проблеми, значи ова акцептингата во која мари програма, хем ти Кирила ми ги дерси шужо, а далески ме захвали нама, Кирила Пелафи таро о хоđa о Руфат Ајдини, значи тари Македонија. Којтано сојтано, а дава коркули тумен веќе повеќето джаннале, а далески на нете наша бут време, веќе наша ген доста време, ме би одма, таро бекстејдж, да во шајпа, чико амаро о хоđa те мукале Андре, нели, те шајте почина амаре програма. Бисмиле. Ајде. Еселаму алейкум ве рахметуллах ве берекатуху, хоđa. Алейкум селам ве рахметуллахи таала ве берекатуху, ме буд хари шунавато, ама буд хари. Хари шунео. На Динама дека акапути на нете за Динам бут, со ме претходно пробингјум веќе, ка покушина те појачинамен. Ништо не шунава. Ништо не шуне. Ау, пале починге. Добро. А мада авдие пробингјум, хем сасире окей. Ачка пошкру. Дали шуненамен шукар о дикутне? Мето шунаото шукар. Ајер. Аштрика дали шунгева? Кана пошка нешто? Да, буд хари шунгева. Хари. Добро. Агере, хоđam ту почин, а мека потруди нама те, дали шунгело хоđa? Дали шунгело о ше руфати? Слав, комуникација ковела ме нагер. Као слабнинели енергија, ко разговор. Мека ще лунава, кнака покушнав, ще кав дали тано до проблеми е ще лујбаја.
Aha. Окей. Акана карика. Дали шунаеме пошка ракана? Изгледа мандарша е проблемите. Ајде, ако замолинава само е праленте пишнен каснашти шунена, дали уопште шунгјоваја сари не е на шунгјоваја или само оhoџа? Mandetanusa Ausgaben, okay. Toneffekte Eingabe. Mhm. Mandetanusa окей. Ајке кате баш пробинава. Солден шунаја. Пишинена. Зо. Ајке. Капокушина значи оhođa палите културика дали тано проблеми нешто ака пути лесте. Супер. Значи амен шунгјоваја, аки мека сманинава изгледа бут јако сиум или Selam aleyküm Sarınenge. Аки мека мука ко дисплеја джикоте амаро hođa пале значи уклучено лапе. Selam aleyküm Давид, selam aleyküm Emrah, selam aleyküm Stefani. Енго сен јек баро селами мопрал шукар аляна манги, аки Алија бинти Мохамед, јек баро селами джики ми пени Алија тари Белгија, авдие поздравим јама, ме на синема времете пишинавлаке, али джанава нормално, Алија пенаке, јек баро селами мандарджи лате, хемчики целолаке породица. Мопрал о Мехмет Окујан, јек баро поздрав, значи јек баро селами джико амаро прал о Роберти, Мехмет Окујан. Джико му прало Авдуши, јек баро селями, значи селям алейкум Авдуш. Јек баро селями джико Кенан Закировски, хоđака уклучинале одма вечов куѓандре, само те завршена амаре селяменцар и увек, значи ка почина агер. Значи акетано му прал о Ерџанида, јек баро селями джико Ерџани. Ајде рика, хоđам, дали ака нашајте шунгјова, шукар, манги пишнена. Да. Добро, у реду. Значи са шукари, елхамдулилlah. Ме дарандилум со скерати синеме Робертеја исто проблеми и авдие баш телундум тести кергиум, значи са те овол онака професионално козум со шајт козум коме могучностите и шукер Аллахеске аке, значи са окей. Јек селами мате бистраджико мо мало Ахмети, мо прало Ахмети, јек баро селами джико Левенти, хем са акала кола со аке на успенгјум те набројнавле. Значи баро селами споделено видео козум со шајте нелите ресел бутеџененде. Хоđам, наша ген време, ме намангава више те прескочина ништо, него ајде, ако слажнејато манцар кадав туке јек простор те шајте обратинето джукомаре дикутне, хем нели те почина амаре дерсе. Бујрам. Пасар со доле кој нела јеке верникоте, прво те захвалинаме на маре рачијаске, амаре господареске, јекутно Аллах субханаху ва таала, коле старстем олесте вавер девел нане амен, девел коле тан нанеле, тан настаре вале, соске о тани потикно лестар, соске о тан тано створение, девел ковајтано најбаро, ништо слично леа на не, набијанѓа, чаве на неле, на небијамо, сои на неле, милостивота и самилосно, кога опростинела, огревија грешкета и кусуира, заромаша, демеске чавендар, и захвала леске, обајрари велеске, о ибадет јасар се ја намази леске, о курбанјада леске, амаро дживди петај мери беда, посветина е леске. Салаватим селами теана амаре мангле ресулеске, Хазрети Мухаммед Мустафа, алейхиссалату вассалам, пейгамбери
Becat İsa'ya peygamberin goro, rahmet İsa'ya alemin goro. A pali akava, ko prvo tante izvinjename gledačim bez okasnim. Gjam borosati, neko doktori, zakажimo termini sinema, engum porano kaj kljubavamo zadržim gjama o rezultati. Izvinjenavamo, reduša saj dikutnenge, so i emisija na počinja kod Ana, после тук е братскар водители, тоа Да, ќе не. Гјанна. Чанаме, не е проблем. Ме веќе ваќе јума маре дикутненге, значи таро оправдиме разлоги. Ме надинама само дека са шукарите на иншалла. Ja. Paljon davate zamolina sai praline penjente spodelinen o live, себеби со мен на дењум хабери комо профили кај синко подерсиерат, значи о джемати тармо профили шај на не лен хабери кај рат синко дерси. Пате шај сариненгите поделинен се вапика керен, саринека шунен дерси хем ка дружинамен која кала шуже. Себе пишто на Джанена будат од на телефон извонила нојто. Брат, ме мислинава мандар баш у почеток. Агере, елхамдулилlah. Иншаллах Аллах. Диксо и проблеми. Палем на шунавато. Ајде. Пали на шунема. Палем на шунавато и изгледа со звонинело телефон и керела проблеми. Да, нај проблеми. Ова бахтале. Шај, на не нисо проблеми. Ајде кадату 5 минути, те шај те обавести, не те манушен, ако шунема. Или па те... Значи, аки ме лепинавама. Нај проблеми. Нисо проблеми. Жалост, магер те киргјаменге ко дерси, значи нашти ништо фокусили на јамена. Те джанен, кајко социјална мрежа, владинена хемодола од душмања кој мангена, хакикати, тарвакавада аспектите чинаве. Дефинитивно. Аме најте дозволи на ленге, хоđам. Ајде, аменка дату 5 минутија, те шајте консултиринето, но па некпоти, значи, тема нушенцар, те шајте мукеленге хабери, и после два пале кув нај проблеми, значи, амен, на не ништо нисо проблеми тоа. Ајде, нели, акалетан интернет, акалетан техничка букја, увек нешто непланско шајте и клол, и ме мислинава дека мареди код не на нете замерине на далеске, соске ако ви ко професионална телевизија да десинера по некојаш нешто, ако ето и кола, на нешкар, значи те пијав кола пред и емисија, пошто, луфти, пердо, највезе, ајке гере. Значи, ака аđe кере амаре хоđа те кувалов, ка кувал, хем на динама дека техничко ка завршнал и бутите шај, значи те кувал Андреем те кирламге шужо дерси. Чачипнаски силе доста штрес, ме да веќанава, но намаглем те, значи те мукака на нели чучесте пошто на евин гейм керjem реклама и аделеске намангла ни овда, алхамдулилlah шукер девлеске, намангла ни овда, значи те прескочиналма или те одбиналма и аделеске пале, значи Кергја со Кергја, куѓа Андре и од дерси ти кералпе. Адвана значено дека лескоро дерси кол пославо да лестар, со ски кералпе лафитар јак манушко, ситно професионалцо ки пибути и овџанала. Спремимо мојте увек баш од дерси, ако дерси дан доста спремимо, така да колту ме на два шаипа те дикен, значи јак шужо дерси, јак квалитетно дерси, која со акалестар калелпе поука, нели? Споделено видео кодум со шај, некаде се значи ко повеќето тана. Те шај те укористинепе нормално јама репрелја која е неко социјална мрежа. Мена динама, а кетано веќе о хоđете на те, ајде купучи не хоđа. Зо. Хоđам, дали шуеме нека на пошкар? Ва, алхамдулилlah. Джипида на родена Нај проблем. Меѓу не сум мислим гиум. Дали ковало могучност те дату шај па пример 2-3 минути, те шај те информиране, те манушен и те на сметинен, те шај примете керамик или каске наперела ки годи која кала моментија те роденамен, каси интереснела де курбани, кинела курбани, ошинг паго и порик чинди и чучинко дефекти
од дана неко тан, значи сарине ако правдосиум те Керел Пелафи, ама што знам, баш ко лайв да те регулито, не сар неугодни тарогедација, емтар ти емисија ме одова 5 динара. На не ниса. А калете не букјакола со шајте да си немпе, ме мислева дека на не замерки уопште, а ко професионално телевизија да десинала пе понекош нешто, коте со и олада јакојта не професионалција и силен начинал косум радники, керен на ленги бутики телевизија им пале десинена пе ни саве нели савке незгодна ситуација, али најани со проблеми. Сад ако требаат ке време каму кахари те шајте телек завет најани со проблеми. Ова палем Кај ви немпе пале, чена. А кветно увек англо Курбан Байрами, увек си ни се прашања. Исламско упареко дивеса и сија сад ке пучипа, ако некоме састе олада, ама одолеске валjaните споделине од одерсите, дике на ожата на колајф мате смети на одерсите. Да. Агер, хоđам, пака починаме, пака дека ќе го тека реса. Значи, те потребно палека чава палеку уклучинаме, не ка завршена иншалла, Аллах ескрено. Бујрум, хоđам. Агер, авдија мен нормално, нели? Две дивинге кана иншалла ка доџара о Курбан Байрам. Значи, петоките на Курбан Байрами. Јек диве кој ислам кога обележинала пе јек таро устуни. Диве, јек баро диве, кога со амен ги мустиманенге тано, нели, баро дивете славина, те посети намен, те укусина, бакрескоро о мас, нели, па далеске бириндема каја тема. Тари перспектива, значи, шех, хоđа руфатески рителика, значи перспектива, односно куранески, куранско керелафи, хадиска наука, терика сар ту би амариди кутненге, значи сикавеа, односно би образложинеа кава Курбан Байрам. Брат, старсото мен джанена ама република е которо лендар. Буд по англе. Берша англе, бавинавама исламе. На бавинавама сар интересенти, него сар професионалцо, кога студиринела, истражинела, анализиринела, а пали од ова пишинела, превединела, еме кереслем билам ко берша тесикава ваверен правиндор амари романи исламско школа. Кому нашето резари со сикаваја цело Европа о ислам. Пут берша искуство сикловиндор о ислам сар о Курани азимушан, сар о хадиси шерифија, сар о фикско научно дисциплина, сар о тефсирија, агер хем и исламско филозофија, тешајва кергем исламско филозофија, о елмот тесавуфта, о исламско мистицизам, о исламско духовноста, студирингем, анализирингем, хем најболи пишутрин панџе бершенгоро искуство старо џандипе, дењаманге појасно слика курбанеске, него и еке ученикоске со кана завршинге и медреса, дикля о фикска прописија е курбанескере, па матовел остив чиндо, тен нафаленелеске данда и порите на овел чинди филјан добором, обакротаро од ла берша, значи, таро основно џандипе нешто похор, кедин јум коакала бершенгоро искуство курбани. Ератутно дружиба, као вел цедимо искусно џанди петаро тари тема курбан. Лескери позадина, лескери суштина, лескери филозофија, лескоро темели, сарбадети.
Ceea ce kao интересно тема, с ке килимо и джандипе, анализирamo и шукар, средимо и шукар, якана ачоla eşunelpe şukar, ama sibiye devletler ve denge of izinite halova, ka halova hem istoştine kurban eski. İnşallah. Prvo te dolataro terminološko aspekti kurban. Termini kurban avelataro lapi karabe. Taro koreno karabe, kurbiyet. Со значенела те аве паше. Карши тиро господари. Значи, по приближување ко Аллах субханеху ве теаля цело и нелапе, таро обред, тари пракса е курбанескери. Ки историја е исламескери о курбани аракаја ко Hazreti Adem'e skoro vakti, Maşkar Abil hem Kabil, Ola zalubinge pekijek lengeri pen, soske tegania gerstine o šerijati te ženinenpe, amaridai Hazreti Havva čolasine dovogende близнаќа муршт хеджубли. Хемо шеријати на деласине, о закони на деласине изините ленпе пралтај пен пиравде кој е исто воги, кој е исто периоди со бијандиле, о близнаќа лен, нашти ленпе, него вкрстимо, о прво берш чаве, дујто не берше стар чавен, цар ленпе. Ама, о кјабили, маили ачило, пепењаке со сине лаја и няма сек. Ки утроба е хаббаке. Кобоги е хаббакоро. Пепења мангласине. Со насинелеске джаизи. Пако конфликт педадеа хем пепралеа. Hazreti Adem aleyhisselam dela je kopcija te del pe kurbani ko devel, po koji care esel ko devle skoro pašipa, ovne kalele pošuže penja, složinge o solujriga, a bili sine zemjodelcov, odnosno a bili sine stočari, piringev koči, bakro. A oća bili sine zemjodelcov, piringa seno, hem izložingele anglalko Allah subhanehu ve teala, tegani Аџикерена сине управдантаро небесјате хулел јаг хем те ваздел каскоро курбаните на Кабули, према небесјате лелпе те вазделпе. Код ова моменти хулела и јаг хем лела е абиле скоро бакро, окочи. Соске овке да кувѓате дел те биринел е девлеске жртва курбани. Ов бирингја себе писо валјаните джалко девел, онај баро, онај шужо, онај крупно, онај чало, јакјаке бучукар, калбестар правде вогеа денгјале пе господареске, соске джанглија кај о курбанитано е врста приближување кој Аллах Джелешану ем перела кој ибадети. А доколку ќе били паге вогеа денгјале, соске наманглате дело и прво класа стено, евендавела ситуација на джанела песари пувка бијанел сабо берекети каовел по овденгеа трето класа таросено, агар на недобором важно ленге од ова жито, од ова денгеле кој Аллах Джелешану. Одевел прифатингја од овада, ако од овада нека дел тедика на каскоро каовел, соско Аллах Теала вакерела ко سورة مايدة بشوفتاتو آية جليلة واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا. Va kere Adem'e skere çavengoro
урнеко, пример, hem pouka, hem случка, со ола манглете керен денге, ола денге курбанја. Ола денге курбанја, значи о солдојта, не курбанја. О жито хемо хајвани. Ама, уло кабули, еа билестар соске лестеко калбисине теквалако, богобојазливост, сајгија карше одевел. Онај шужо, онај баро, онај крупно, јакјаке теовел шукар дикља, hem pravdevogya, perdevogya dengale karşı Allah Celle Şanuhu. Ama o kabili holanga sos ke leskoro kurbani tevel kabulya leskoro. Na vakerga kamudaraf tut akana. Abileske o abili vakerga yetekabbel Allahu minel muttakin. Mopral tejane kayo Allah Teala o kurbani na kerela sekastar kabuli kerela samo otolender kola pe kalbea, pe pravde vogea dengele žrtva, karşı Allah Celle Şanuhu. Yakına kadar yek kratko apel. Svako yek kurbani koleste na netekvaliko na neteresel kodevela kavajet. Znači, praля коламангена течинен курбања наваляни теовелен ко калби паговоги соске доборон паре трошинела. Наваляните руминел повило джике да дела о курбани. Наваляните даралта во чоролипе. Соске Аллах Теала ел ганиктано од овакој дела о рзки резактано, ов каске камангел бизо хесапи барвалипе берекети рзки тхенефака кадел. Ama şeytanu ya'idukumul fukara bakir Allah Kur'an-ı Kerim'i o şeytani dara kirela to men çoroli paya hem kamangel vesvesete kirel Teala asafke misle amen valanite vakira ya Rabbi duyrar mandar şeytan eskoro vesvese como vilo como vogiso avela o rski tu de akaske mangea akava moro kurbani prifatin lesar iskreno kurbani znači te avel da misla kerindora asafki dovaja oj насијан, латар, обврзимо ко девелте деџевапи, него од овај само јек искушение со шејтани мангела те перавел туки замкаем те чорел ти награда е курбанестар. Вавер со валјани ки јакаја тема исто таро муттеқин со ресела курбани ко девел одласо и богобојазлива, валјани ке кинео курбани те на фалинето, те на шарето е комшинге дик саво курбани мелелум, торо курбани тано бут јефтино, соске дик тикнои, Amoro, dik soy şingencar, dik soy krupno, dik soy baro, dik akana i razlika kobor me investiringum kobor tu tengan. O kurbani kovaj krupno, o kurbani kovaj slepobare šinga, o kurbani kovaj dugačko, kovaj perdo, od ova kurbani em poskupo. Em šaj manušiske ko vogi ko kalbite biangel je oset kaj o leskore kurbane o narodo dikenale em halona kobori of kotakati ko halivakti. И агер акава себепи, акава чувство емосет, нашавила пе отеквало котаро калби, хем то курбани више е кјабилескоро курбани тако. Ови курбани, ама кјабилескоро. Соске теквалык више нашавило. Насмеинаја те ашарамен, те фалинамен амаре курбаненцар, диксаво курбани симан, а особено па те пиравале ки махала, или те сликинале акана ко Facebook, аке амаре курбања сем те оправдинето. Пример, некој денгјато веќалети, сараменде со керена, акава веќалет ко фикско шеријатско научно дисциплината но и прописи исламескоро, ака тар наши бена некој да те керел лафи амен исламен доказе, понадолете дискутири на кјака е тема, векилеске, веќалетеске те бичал гјантелове, манде ме валјани туке те изнесинеме доказија да кајтане сојтане, чиста сметка, долга љубов те кера, со пенена огаче. Иначе те сликина амаре курбања чисто дикен по Facebook, амаре пријателја да, амаре достија да, амаре амалада ко социјална мрежа. Од ова шај овела себе пите на шавјоло теква лъко и дарима
дарима, кај у суштина амен прифатингемо ислам, ама на променингема. Шаја кај ситуацијата десинел пе народоското тореско упозоринава, предупрединава етикут не джематен, те на келен песке курбан ескери ибадетја, те кергеле курбани Аллах еске народу на несоте диким кобор баро, кобор крупно, кобор шужојо курбани, се свако сика ви бер ја појавинела по калби, од овај духовно канцер, руминела и рија са ѓунаи, те сикавето ибадети во веренге, те сикавето имот во веренге, те сикавети дереджа во веренге, те сикавето хаири во веренге, руминенат те се вапја, емлендару Аллах Теала оградинела пеки суштина ни на наградинелален, ни па прифатинелален, билам ширки хафилеске вакералапе, ширктано, ортако е девлеске ангјан е народо, е дикутнен, те амален, одевел билам кавакерил ко судно девете, се вапија кана роде е народостар, соске чинјане народоске рејакен, геднам башо моро задоволство. Дарима, кај докажина, кај прифатингемо ислам, ама на променингемамен. Се о ислам родела амен те променинамен према окуране скоро канунием, законием живото. Ама ове муслимани им те прилагодине о ислам према то животно стили од овај ептен джехалети, уствари на нени ислам, делалети заблудај. Ка спорединав хедрлезеа, кој хедрлези исто оромачине на сине курбања, бакре, тегани ола унлавена сине англо удар бакрен или пиравена сине бакрен те чајрарен лена ма одолеа мангена сине те фалинен пепе комшиенге ка скоро бакро позорало жо. Дали шунајаме нешто чинавѓа? Шунајаме супер, само продолжи. Сајтен окей. Окей. Значи, ки одија доба едрлезеске чинена синорома, фалинена песине пе бакренцар. Јакана, ало ислам, едрлези чинавгем, на неджаизи пенгем те славинелпе, окей, кугем акана ко байрам, курбан байрами, ама телелема курбаненцар те фалина амен, онда амен менингем само о празникја, а на менингем и душа, хеми годи. Менингем таро едрлези на кем ко байрами, ама и годи, ачили исто. Пале магаја те фалинамен, амаре хајваненцар, амаре бакренцар, ко комшие, ко амала, ко пријателја, па билан мазалла те аваджи одеја дереджа мизерно, со најприфатливо ко ислам, те пайрон ме душмања да те вакер. Аке дикен. Кој вакер га манна нема аке дикен. Шај од ова да те десинелпе предупредувањето, но аман джемати муслимин, нефсанијете стар, шејтане старавела, ја ходжа која авдивеа јар керела или сиди на нели и дискусија на магавате права, ходжаски бутите предупрединеле джемате, дали си или на не е тоа битно, дефинитивно месен почеток кој саме морате предупрединаме о курбани. Тена овел ќабиле скоро курбани. Ќабиле скоро курбани, а сад косите. Не се прво курбани, дикемле ко вакти Хазрети Адемеске, дојто курбани, дикаја ко вакти Хазрети Ибрахим алейхиселам еске, Ибрахим алейхиселам, девле скоро дости, баро пейгамбери, Халилуллах, одевел денгјале чаво, Исмаил алейхиселаме, ама родингјале лестар да курбани. Соске Ибрахиме чаво Берша на синеле, бут мангля муршчаво, тавел пейгамбера лестар, тарле скоро сој, тарле скоро семе, пародингја девлестар, хајри евлади, пейгамбери евлади со казамени нелле, муршчаво мангля, лескере вастате перјон, лескере јакјате чалон, лескере кана, те шунен јеке евладе скоро ројбе, сардат котхан, мангля од ова, жеднонгја од олеске родингја, девлестар одевел ке да денгјале ов, буцине радосно, бут манглјале, джиодија дереджа, чивгјале по калби. Ама одевел Аллах Джелешануху е Ибрахим Естар, родела ечаве пало неко борберш, родела ечаве течинели.
Ечаве родевале курбани и акате десинела пе ек бари трагедија коле скоро живти пе Ибраим алейхиссалам скоро шај слободно те вакера најпару искушение сине Хазрети Ибрахиме джинегде се осине искушимо те пашларел печавем те чивели чурик телал оле скоро крло акава накела кусуре стафат шелу ек шелу трин штара етија кај Ибраим алейхиссалам кусуно дикела пейгамберен гере сунетане вахи Амару Мандо Ресуле алейхиссалам ко хадис шериф ја вакерја Ибраим алейхиссалам прифатинја спремно сине дат сар дат мангела певляде ама леля храброст чинел пе чаве Котан чини баске и чурик начинела е Исмаил алейхиссалам а обоштрингјала бидам кувела опар кој кваш пајрарела озурали пета и оштрината чурик ама ечаве начингја аква и девлескери муџиза џанена пани тасавела ама кето Аллах теала камангело пани наете тасавел ту сарсона тасавја Хазрети Муса алейхиссалату вассалам џанаја и јаг тарела ама те манглео девел и јаг шај те натарел да сарсона таргја Хазрети Ибрахим алейхиссалату вассалам кеда он Немруд таргја и јаг те пабарел Хазрети Ибрахиме Еке агер да и чурик на чингја Исмаиле суске о сафати чини баско родевел лелале тари чурик на денгја изини очавоте чинелпе него замена е чавеске денгја о кочи денгја о бакро таро Хазрети Абили со прифатинјале вакергја ко чаве скоро тан акана акатете пазине ко чаве скоро тан леске ки замена чинакале бакре и од тега ни хемсар захвала чинела пе курбања о пегамбери да ке сине пучло ја Расулуллах суске амен чина ја кала курбања о пегамбери јасно децидно вакергја каја сине и пракса е Хазрети Ибрахим алейхиссалам скери лескоро суннети амен да одова кераја секо авдисутно диве валјангја е чавенте жртвуина и сар захвала со девел мукја по рахмети амен Аллаја е курбанен чинаја коленгоротхан Акате акана сој е курбанескери суштина. Косуре хач трианду ефтато аети буд важно аети. Нали пенгюм акавасасо вакергюм ко тефсирија да шајсарине те читинеле, ама тар му искуство акана кокола заклучок кокола джандипер ислам елхамдулилlah анализирингјам диклам о народо сар пенена ја усоке авела курбан байрами е бакрен чинена о муслимања рат чорена о муслимања гребо на нели о бакро сокерја о бакро сој дужно о бакро соске одевил чалјола ко нека скоро мударибе соске одевел пропишингја сав кој бадети аменгја кала пучиба ме анализирингју маглум те кував ки кожа те добина век емпатија тари одиарик со бранинена демек е хајванен горо право анализирингјум истражинава сине таро солдојрига препорачинава етерненге те манглен те аракено чачипе о солдојрига истражинен јекрикма истражинен Нашти овеа судија шуниндори екерига, сека си си лепо доказен постави, тут тороваљани од олеске осолди странен дик, од евел денгјато годи, ту кара судине, иншалла Аллах ескеризине, а се Аллах тајале Курани вакерла, кубут тана соске Аллах на размислинена. Осудинела е манушен сопи година употребинена, амари годи валяни амен те
почмина те керел бути во ислам, ме да агар кергум, хем размислингум. Соске о девеломендар родела бакро, суи о бакро, о девел чалолали ко од ова моменти ке ме чинава е мударава е бакре чинавале скоро крло. Суи јака ја суштина, со пашлова тели јака ја пракса. О хикмети јака ле скоро мора негде те овел гаравдо. И блокиримосиум сине нали сартерно ке да истражиндор реслемчико суретул Hadж 3 ayeti celile koto devel vakerela kai taro kurbanja su čine. Omas naresela ko devel. Orat naresela ko devel. Nego resela tumaro tekvaluk. Onda omas naresela ko devel. Orat naresela ko devel. Onda kurbani sar samo čini be kurbani. Valjani te ovelle vaverda pozadi. Pengjum. Em panda pohor počmingum te randa. Ko istražovanje, ko čitibe, pučibe, diskusija. Te bajrarel manoš po džandipe. Етегани реслем ки позадината ро Ибрахим алейхиселам о курбани те дефинирина со илескери филозофија ни позадина. Агар те нахалилем, мена женава више таро курбани со шајте халова. Макана кава кераодава. Ибрахим алейхиселам насинеле чаво, мангля бут чаво. И одевел денгјале. Ama İbrahim Aleyhisselam yek hataya akate yek kusuri iside so imangin karşı çavo sine bari so dia mangin angela ki dereca teastarel tan kovilo a ovilo tano tane Allah eskoro subhanehu ve teala kovilo valjani te existirinel само е девле скоро љубов, овило валяни те пергол е девлеа, ковило насменела те ковел дунјалуко, ако дунјалуко прво ковена џувља, ромња, чаве, евлатија, имот, кер, барвалипе, угодност, материјалност, па девел упозоринела, предупрединела Хазрети Ибрахим вакерга, туага наечаве добором манглянде, ама ме дикава то мангипе бут инвестирингјане чавеске, билама ајети иси ко Курани акалеске, иннеме емуалукум ве евладукум фитне. Иснава герсинова ајети челиде, тумаре евлатја хем тумаре барвалипас, виси тумен кера, имот, наследство, тумаре хесапја, со иси тумен материјално богатство, одла и тано тумен ге само јек фитна, односно јек искушение. Пенела о Курани Керими, Ибрахим алейхиселам, еке акате пут мангља е Исмаиле, пердило лескоро калби, лескере јакја, лескере васта, акана одевел да приметингја кајко вило чимѓа имангин чавескери ем вакерга, ајде и калту одоле чаве одоле вилестар. И ородиве курбани чин е чаве, дефинитивно е девлескери цил, ем желба насине хасте чино пео чаво, соске на денгјате чино пео чаво, одевел на променинела пи мисла, него чин те чаве, значиња чинле тарто калби икан. Ти веза е чавеа чина. То љубов, и ода ја бари љубов, маизедначинла те господаре. Чин ода ја веза таро љубов. Сарсо о ислам, дали родела те чинава и веза е дунја лукоја.
материјално богатство, уче баре шуже кера, шуже врдија, нефсание тескере дикиба конангипа коджубля. Саудова родила те чинава амаро калби ленгере оленгере контактеа. Ибраҳим алейҳиссалату вассалам по контакт течаве аваленге акавадром те чинавел, Аллах Теала вакерга чин течаве сар курбани. Ко моменти кеда Ибраҳим алейҳиссалам ки песте вакерга ва месиум одлучно одевел сар вакерга агар ка керав, веч ов курбани кергеч. Навален билам нашти те очекуина те опучиве кеда о Ибраҳими чинга печаве. Кеда гело кодова тан те жртвуинелле или кеда ов анга о карари и одлука те чинеле чаве. Одговор тано Ибраҳими чинела печаве кеда анга цврсто одлука кај ковел покорно ке девлескери воля хем родиба, хем мангипа, хем наредба те жртвуина печаве. А калеја сосикав га Ибраҳим алейхиссалам кај девлескоро мангипе, девлескоро авторитети, девлескери наредба, Кур'ан скоро, исламискери наредба, о шеријати, о кануни, о ислам, и вербатано приоритети англо, евлјатија англо чаве, англо нефси да бина, и одолеске ов си неспремно те жртвуинел печаведа хатри Аллахе скоро анаф. Якана ов кеда пашлярга ечаве, докажинга одевел хеме мелаиконге вакерга дикен којтано Ибраҳим алейхиссалам, сао мелаика почминге ровен, кеда дикле Хазрети Ибраҳим алейхиссалам ко бори одлучно асавко имани олана дикле сарко Ибраҳим алейхиссалам, славинге девле, родинге девле старафите кереле Ибраҳиме, тегани одевел дела окочи Ибраҳиме скен вакела Ибраҳим ту наклян о искушение, амен тестирингам то калби, ем те мука ту сар пример едно генерацијенге те дикен сои имани, ем телен сарине примере поука и бретитарија каја ситуација, те халовен кај ко калби ништо навалени те чивел песемо Аллах Джелешану, униса вивавер мангин наштизет начинела пе Аллахеја, односно приоритет тано и религија, приоритет тани и вера, приоритет тано Аллах Джелешану, а остало сасои си амен ко калби, редои амен геда, амен ти калален тарамаровило, те жртвуинален, сарсо кергео Ибраҳим алейхиссалам, о Ибраҳим исиле чаве, нека исиле кер, нека исиле вордон, нека исиле бути, нека исиле бизнис, нека исиле джанеа залюбимои нарцис у припесте, бистинела пе кајтано шужома, некени па по тело градинела бодибилдинг, лески и са о мускуиле, лески и са о стероидија со преминела или со женавта. Од ова себе мангипе, коркори мангипе, тано исто јек Ибраҳиме скоро Исмаили Андрековило. Значи саакала наштите овен англедеро Аллах Джелешану, саакала наштите те заменинел и вера, и религија, о ибадети. Онда амен таро имани, дискутабилно и тано дали си амен или не амен квамаро калби, теква лъко да имани да саде. И сар одлучно те чинел печаве, пашляргале, па одевел вакерела аджи. Казамени нака. Течавеске кота, ту мударгане чаве, а ту мударгане чаве, курбани кергянле, ке двеч одлучингјанто. Ама ака на сар замена соске ко шеријати мора оден долафи теанеле, кота наке сар замена, ме дава ту акале бакре, чинле, жртвуинле, хем ки суштина иклола кај обакротано символ, а о хакикатско курбанитано ко калби ти веза течине одоле букјаја, соитани пречка машкартуте, соитани перда машкартуте емодеве. Ибраҳимеске синео Исмаили, туке шајте овел сарсова кергјум то боди, те мускуила, то изглед сармане кени,
Agar narcis pesman gela, Facebook sa переслик му кела, значи обседни мои пешужи па, па од ова валјаните изоставиме, не? Или кермангела, уче баре кера, уживинела ко марке тепиравел, ашеј пески шеј, инвестиринела буд парете те овеле марка перда, марка гат, марка патике, а Катар валјаните поможинел по ислам јеке студентескери аке те платина оберш, те завршинел те овел манушко тхан, па те овел захвално епенацијаке, па овда ке кабел кифотеля тейранел пе народоске шукар, или валјаните печатинел пе исламско лил, па те да пикодоле исламско лиленске, па исјамен медреса, па те джана од шавете си клоно до таро курани, од те си потреба, или е ходжаларен на нелен плата, па ач о ходжалајрата не опрва урнеќа етерненге па ачамен те задоволи нален па те шајола панда пошуже букјамен ге те керен, ко тана кава са запоставинела ов инвестиринела ко непотребна тана, па одевел ко судно деве ка почеле бретус инсан сокерја. Ту акале мајцаке добором паре инвестирингјан, а акате сине насвале мануша со илаче на сине, о ислам родингја е чороленте. Акате сине јетимја, о ислам родингја ленге ту датте иклове, ту те ове не јек пико, ту наденгјан. O İslam rodinga hizmeti tekere Allah eskere anaveske e hocaların tekerelen soskola nasminen va ver buti tekeren sem teoven urneko eternenge te hodinenen ko İslam ola na jana ki buti obezbedinene hocaların ikerenen kotakati sosketene ikergenlen kotakati o hoca korkuri kai karel pe kotakati ashtom korkuri kai karel pe kotakati našle starvishi ka halt halilemli so keraje hocaların. Neyse, znači amen. Ukazinaja ko fakti kaj o ljubov baš o materializam керел овела себе питеруминел пехемо састо ислам со градинела пеко јеко општество и амен агар нашаваја о хаирија таро исламијети и си панда икс букјако те со валјани те поможинел пе исламеске те манглем хаири сар нацијата дика те на манглем бетери да шајте оба сар сосијам кади кено дова вера десија ка кера ки одеја тема иншалла. Ama velhasıl kelam isushtina taro amarullafi akala buka mengen na valani toven ko kalbi teule ko kalbi onda kurbaneske valani olente çina. Na bakre. Bako nane ništo krivo nego to Ismaili. Te Ismaile valani te çine. To Ismaili avdive šajte ovel alkohol. To Ismaili šajte ovel bareš уже bijava. To Ismaili šajte ovel ti markate urave, to Ismaili šajte ovel rošužo pošužo bordon te urave, te vozine. A Katar vallahi billahi tallahi te vakere subhanallah elhamdülillah Allahu ekber te vakere ekvaštaro dersi te ovel samo zikiri toro. Kobore narodoske te sikavetu kajeke mu'mini sijan te čibjaja, a Katar menin razna šuže bare skupo vrtja, a Kataro jetimja očorole, onasvale na nekojte delem piko medrese na člikere na buti ođalajra na nelem primanje, but mangeja deme ko islam, na dengjan piko islametske agar na ovela be baba. Šaj zvučinava arogantno, но понекад je čamidin delapе kada gълтинелапе ičik. Nije te spasine insane, me akaja čamidin da sočal çalavavatan te na gълтина речи ки дуња ја пошукарте освестинаме него ко ахирети. Е оџа мате возин нали ака на шуже баре шуже врдија конфорна возин о ислам на забранила била маети иси кои забранин ја томенге е дуња ја кро шужипа, ама приоритетите на ислам. Од овај курба. Приоритетите на ислам, на те запоставине о ислам, а те кинетик тие шужо врдон, него поможине исламе е ачилету паре кин трин мандар да јек хедие штар неко на не проблеми те возине штар панч деш дија шуже те девла неко овелту ама халали одоле манушеске поможиња исламеске денѓа пико исламеске активно тано ки насокат
te buvlarel pe Allah'e skoro çaçi pe maşkaro ademeski de çave sarsokerge Ebu Bekir sarsokerge Omer sarsokerge o ashabi ola po životo po barvali pe investeringe islameski. I amenda mangaya te pirava košero nišani islameskoro statik ama ki praksa nasiyema safi onda problem. Onda velhasılül kelam kurban valani yakala manuşa akala buka teçinellen bayrameski. Tevakero šun, yakana da šun greška kerju. Znači valjani me tečinavmo nije ti kere akava bayrami yakana arifetano. Rakjakoro so me kerava me vozinava šužo vordon ili me kerava uče bare kera me raskošno me pirava vasao šuže marke aç pohari. Aso valjani bašu islam aç te konsultirinama akale hocaya, okole davetçiya, akale organizacijaya. So valjani tumenge, sar valjani tumenge. Ne mora same, ajde pašo barvaleka ketame. Sar ka kera kaya buti, sar te sredina, sar olila te pečatina, sar škola te ikera, sar hođalaren te ikera, akala te me te kere, te denešto kalbestar o islam, te činave odija navika menefseske, te parvarab menefse, te parvarab menefse, akava te čingan, leskoro simbol tano bakro, činakana o bakroda. Soske simbol tano kaj tu čingan yek has. Nefsaniyete skoro illeti. Sočivjanle koto kalbi. Denjanle prioriteti anglo devel. Soske definitivno tu akalabukja i realen anglo devel. Te nasijum jasno kjaka je tema, šaj počema brat nešto. Te sijum jasno kjaka. Gene, tu hocam, tu si am ciclo corcuri de că tu kere lafi Muavete te keraz. Na, but jasno je no i me pokušingum samo je tencar, znači prilikom tu koji kere si ne lafi, la etija ni se vesu tajnili. Muklum hariko monito, te šajt pralinge po pašete ana sostra kere lafi, ko te rakena pe la kuranska etija. Men ne bi ništo dodajnava ni pa lava. Znači, slobodno produži podorik, bud realno kere lafi, o komentarete ne sa pozitivna i je večer nađi kergjumda je večer. Baftale medikut ne so podržine na soitanisto mislenikja ki tema kurban. Ekja gyar valjani sekoj, znači, akava valjani u bakrotano simbol. U has kurbani Andre Kokalbi sočivjan nešto baro te ikalel. I tu akana akava berš vaker čiv šumbe me delingio kedavela bija me našti pešava rahati. Ko astajle da ukljava, pa lepinava, pa kerava, pa sarakava ama ko islamesko ahlak pa akava nau idinela, na nešukar prema u Kurani muš. Aș be me akava me kalbestar te ikalavle. Te vakerel, hem niyeti tekera ya Rabbi niyeti kerava otakana. Akala muzike, akala bijava, akala bukja te ponašinama prema kuraneskere granice. Sar su crtinja o hadisijemo Kurani. Mate inakav i granica, mangava o islameskoro ahlako tečav, hem prema odeja kultura tečav mange, akava i lijek toro kurbani više. Tu kergjan nijeti akava beršte i kalete vilestar, jek nešto sosjansi ne uprileste bud zanimljivo. Soske nekola je dvaja džikerena uznaj te avel, te hulel, te leko, razno bijav, te avel, te dikel, te na kelgjada, te na ekani moda, ovo dori džela duraldan dikela. Zavisno i taro bijav. A isija sarke, me dikyum manušen. Ajde, akana ikala kava činle. Kugjamge ki navik. Na mangela. Kurani rodela, tertipi pejgambere skora shabengor. Akana dali me uvredinava je pejačene muzičare na Олада исилен кера нека гилавен нека керен са према шеријати нека шунено дерси гилај батај музика по шеријатско статус исилен границе према од ова границе пенавате понашинаме се амен на жанај границе. Мати това да е граница. Тачно. Hođam. Јакана мануша визи граница валјани акава берш границата чимен пескема два или после обакрока кинел сар символот да нијете. Ајер. Сар Ибраим и Исмаил. Hođam, šalite rešina jekvar za uvek o
прашања соске чачипнаске ко само почеток веќе вакергјан увек нели пред о Курбан Байрам увек исјамени се прашања, увек јави најамен дали шукаритано бакро, дали фалнелалески акава, дали силе погрешно танисеви флека, дали силе шинк или на бангокан, чиндокан, наџанавасо. Шарите решина ја фрза увек акава. Важно до вас што од ова джала кодевел, од ова е девлеске валяни со оа били со керга према лескоро суннети аменда текера, значи ошингалес керете на овен паге повише тариек четвртина и порик тена овел чинди оданда тена овен паге или екваш на не короло тена овел сакати тена овел со од ова кошеријати курбани нашти овел. Англодевел ту нашти жртвујне. Сепак акава и ек символ, ама о символ да валяни састоте овел со скиклела англалко Аллах джелле шануху састо ибадети валяни текера очини бе курбанитано ибадети ко ислам. Ездатано символично ибадети кај амен е бакреа. Сикаваја кај амен си ем спремна корпорите жртвуина амен да исламеске е најмагдедата жртвуина е исламеске царство керја о Ибрахим и Исмаилија алейхиселам. Иначе шеријатска позиција баш обакро морате андарален котан. Да. Аке да не лафи позадина е курбанески. Дали одевел бакро ли родела или пало бакро нешто гаравела. Име вакерава туте чинган само бакро, а те калбеста родували пе на чинган. О љубов према идуњаја на чинавјан, о љубов према према оромја, према оџувља на чинавјан, о љубов према о нефсанијетска прохтевја, захтевја. Страстија, начина, јан, онда то бакро само уло хајвани, ама курбиети, курбаниети, курбан наки. Дали ресјан ко Аллах Бешануху ко од ова Аллаху але, на не само онака шуко те јек шуко ибадети кој ислам напостои. Доказа галески билямо намази, ака алмануш калдинела, тело лакоруки, уштела тароруки, перела ки сежда. Езани дела, авела ки джамија, и камети дела, косах ја рединела пе, селами дела, Аллах кабулецам пенела, керја позикири, джалпешке кере. Ама одевел, башо сама асавко, шуко намази, ова керела феуели, лел мусали, тешко да ленги со калдинена. Соске, ола, о намази котан на андаргеле, таројек ваверда аспекти. Кај ленгери година шлакотан, кај ола пе намазеја кергери ја манглати си кавен пе анго народу, кај ола и богобојазлива и ола улеверникја. Значи, од духовност, да, и позадина и намазескери те на андарген лакотан, шуко намази сарибадети да кополико девел на не. Па у курбани да агер. Те и само јек бакро те чинеле, като пример ки страна 3000 еврија, денјана кате шел 5000 еврија бакреске, одолеа ту на решењани ситуација, него валените ове свесно, ачме курбани керава, курбанитано ибадети, ја шеријатско пропистано, жртвуинава ко Аллах ескорана курбани, ама сар символ кај меси успремно те мерави исламски. Кај девлескоро лафитано манги приоритет, кај мем ми душа качинавав и веза, таро манги песасуи ко дуњалуко, дали е влади или чаве или ромни или материјално богатство. Те дал шајпа, ако слажението хоđам, ама ради кутненге нормално те поставинен прашање доколку повезимитани тема или камука правдо или сар исјаменто на време. Мека прилагодинама туја, значи тему као шајпа те пучен определя, доколку исилен интерес е, значи кака е тема. Мејра ти веќе наведингјум и ја канада вдие парека користина ви прилика те навединав дека опучива требала товел секој пралеске ке регирала пела фитаро на самото исламско вероисповест, него уопште требала товел хаири то те ракел паделе пучибасте. Значи нате пучел пе нешто со провокативно етано, нате пучел пе нешто со меѓанава пошукар па мангава нека сте перавав, него требала товел опучиба агјаре те шај фајда дали старте ово манушеске. Значи, ако нешто интересинало, те пучав кога со адва ковал манге корисно кому живото. Те джанав, те анавки пракса, јадалеске ме апелиринава сако прелја, ако веќе исилени се пучива, значи опучива ленгоро нековен центриримо, хем баш
нели фокусиримо ко нешто котар со фајда ковелен која со кау користинен педелестар. Ходжам пред те почине на кале пучи баја мани сима јектикно пучи ба ако шај, ако дозволне. Амен кергем лафи тари Сафа, значи и сура Сафа 102 ајети. Шел дуто ајети. Коте мекана касикавав интересиналама. Сарту би дикеа кајвути сарбиту акана образложение амиге. Агер, ашта иншалла ка успена сигате таркавле. 100 да. Акава утро. 100 да. Агер очам. Да, аки. Ајде, но мејакна само ка сикава панда ки... Добро. Ходжам. Сега значи ки Сафа 100 шелутрито ајети, нормално везимо ки тема, кере Аллах и таро Курбан Байрами, коте со кацитирина Бисмилајир рахманир рахим. И бидејки, уствари 102. И бидејки пораста, трудејки се околу него, Ибрахим рече: О, синко, сонував навистина дека те колам. Па види и размисли, рече: О, бабо, направи го она што ти се наредува. Ке видиш, иншалла, дека ке се стрпам. И ко 103, одма, значи, уклучи на лален, пиши на лален. И бидејки двајцата беа послушни и кога го легна со лицето кон земјата и така натаму. Кана поконкретно опучивајте, но? А каде пучела, значи, о пејкамбери, Ибрахим алейхиселам, печаве, хем објаснилес каква суно. Ко суно, објаснилес дека дикла ко суно, курбани текереле. Дали си не ко два време? Обичај, значи, о пејкамберат е пучен пред нешто текерен. Кога и вахи добинене Аллах естар. На размишлениум тарос акава аспекти по етичење. Има консултација по ислам тани шужибути. Емда кате шај о Ибрахим алейхиселату веселам припреминела печаве, тена изненадинеле пе постапкаја, пенџариндор лескери духовно дереджа, каши ко Аллах Желешануху, магля е припреминел пе владе, баш од ова процес, емпенела ту зопенеа акалеске. Аллаху алем, ири лично предпоставка. И Исмаил алейхиселам пакерела мода туџанеа кај медасиум теслими ко амаро господари сар нарединела петуке постапин агјар. Емо да чангляле скоро одговор. Овна пучляле телеле стализини, него пучляле те припреминил пеко асавкочините на овелочаво изненадимо, се очаво те дарала, те нашела, те избегинела, онда наштиодова овела курбани. Па билам очаво те сарсодавама годи, вакерга онде ме вастатена праконав починиба, па кото калби тена појавинав осет, жал, емоција, сарда, намангава екваш курбани, паге вогеа, те джав и ќавав ангал на господар. Од ова им остави по овакава ајетичелиде, Аллаху алем. Добро. Акава, каму кале, значи секој јек те читинал, акава ајети, шукарите, но, нормално, те размислил таро акава ајети, со скеме па не цитиринавале, вакрила и бидејќи пораста, трудејќи се околу него, Ибрахим рече: О, синко, сонував навистина дека те колам, па види и размисли.
Ту Добро. од ова види размисли Мале Лесар буквално превод, значи о превод никад наштивела докази, одоте дали накела види и размисли ко арапско текстива ленети дителто терминолошко Курани. На мате права катарка. Да. Мешајте правав, не е проблеми, али ајде мате нашава време која дава, каму кале ја. Прав ко терминолошка Куранија, Сафат си негер, Сафат, ова ети? Шелу дујто. А ети, ајде мека прави е тефсири торо Ибни Кесир, таро Ибни Абас. Сафат. Шелу дујто. Шелу дуј пичин по Google, Сафат шелу дуј. Така мека дека оригинал превод ле скоро сопнеме. Искате да истражнаја, анализираја, морате овој буквално значаја. О превод ја никад наштивена докази, о превод но нешто те елемент паше ко ки суштина, ама превод Куранина не. Ко превод ја бут на пандајамен ке да докажинаја нешто таруис. Од ова види и размисли дали на кела која е, тя канака. Ама ки Кораничи правѓан ли пишињан ли по Google? На дикава директно таролил, таро тефсири. Мажа дали теке не ама не, ќе кана. Каде каме кој ја сакана со. Кана ме права катар. Дикјама одоте не? Ме дикавато. Добро, ме перавѓу ми слика одолеске аш. Не е проблем. Шелу дуј. Бој. Вабрата кате пенела дик размисли. Ту сар дикеја ќе ја јавути. Океј. Добро, каму кале агере? Океј. Каму кале агере? Financial Oops, елхамдулилlah, пело нешто. Добро, каму кадва, али имате нашаво време, ајде кажа амаре прашањица, ски семен доста прашања. Повезимете неко, значи е курбане, па ме одмака кажа ако дозволи не, значи е прашањица, ајде. Добро. Трикав само. Си нема и прашање, таро јек прал, ко со интересингјале, беше о курбани нешто. Ајде. Добро. Ајде, о Таријас Данах, пучела. Ман би интересинала, ма ке да чине о курбани. Дали котрин морате делиналпе или па коефта тај котар од делиба авел? О курбани, шукарите улавелпе, те сикава хуманизам, хем те ова пико е чороленге, етименге, едукавденги кола на неко халивакти. Ама билам и си стави да мануште нашти те улавел, ови чороло, оленанеле, ајке чингја курбаниша и песке да те задржине во курбани. Трин улавел пе суннети е пейгамбере старкано.
Ama o kurbani valani naj hari, naj tikno kotor, te shaj celo familija kuri kadele te çalon. Сега, ако не зависинела дали идеја двочленија, тринчленија, штар или ефта. Членија кокер. И према од ова е сапида о е курбане скоро мас вален. Теде. Значи, о курбани, о кобор, котора, ту мангеја. Шај кереале, шај цело да деале, шај котрин деиле да деале, различно керенге. Шај јек фамилијаке, јек комшијаке, јек чороленге, о пегамбери алейхиселам агјарденге. Котрин котора, ама са зависинела тари ситуација коте аракловеа, те сине чаче мануша козори, шајте делен ем побаро да котор, те шајте чаларе, те задоволине цело еке фамилија, не морате да чува да ко бројки. Да. И сега ме буд прашање далески, ако шај само кратко те хоќам те одговорина. Агер. Олевен почела Даутовски, вакелола, значи само те инан кој ислам сар муслимани шајте чине курбани, иначи ковел не важечи. Селам бала. Сар вакиргја? Ова киргја значи требало тоа значи само те инан кој ислам сар муслимани шајте чине курбани, иначи ковел не важечи. Ако насијан муслимани, ако накланеа валја панч ракете намази, ема ако чинеа курбани, онда ковел не важечи. Па о ибадети роделапе услов те ове хем муслимани. Ибадети кеда керелапе услов тано те ове полнометло, побулюко, те ове гоѓавер котан, те ове слободно, ма те ове робија, те новелту проблемија е газдаја кодова вакти. Значи, роделапе хем акава имани, те овелту шарти, значи муслимани те ове, од теухиди те влескоро, те прифатине, ла илаха илаллах, Мухаммаду Расулуллах те вакире, му курбани кабулите. Иначе, невернико кој тано лескоро курбанико девел на ресел. Не важечи. Добро. Агер. Тародекран Берија Кадриевски, Оправил со поздравинавам селамин керавале, вакирала гјаре, селам алейкум, джету менде шарите вакирала менге дали тано фарзи о курбаните чина. О курбанина не фарзите чина, него курбани тано суннетите чина, суннети мој кеде, потврдимо суннети е пегамбере скоро, кога редовно извршинела лесине, коамаро Ебу Ханефи мезхеби суннети тано, и амен амари и фетва да гласинела амари, према имаме Ебу Ханифе суннет тано. Ваджиб тано. Остала мезхебенте суннети тано. Значи меакад хеминги мобуќа. Амару мезхебен. Шајле мари дикутенге хоќам те објаснине сојтано ваджиб, сојтано фарзи. Те исправинав михата Ебу Ханифе ваджиб, пенела остала мезхебија суннет вакерге. Ваджиб тано теледеро фарзи. Кеда на нејасно јек наредба е девлескери стрикно вакерди, исиле шартен критериумја од ова девлескери наредба со на не точно прецизирими, со на не точно јасно вакерди наредими, па од отарта и калелапе о ваджиплуко. О фарзитано ка о Аллах Таала вакела пример фесалли ем кълви намази. Ака те и јасно, ака те више намази. Салат. Те славине Аллах е скороанав, ки руку ки сежда. Еқиму сала. Ака е јасно, ама ака те венхар кеда вакерела, нехр, тано грудни кош, по сурету Кевсер, со скеамен деко шеријати о курбани тергјола ки сура Кевсер, ама себе писо лафи венхар, хем, де пажња ко грудни кош, ака те исијака на простор те размислинел пе со манглео девела кате те вакера. Ди саве асхабија вакерга.
огрудни коштано буд важно ке да чинела петева. Котар завршинела огрудни кош одотер ка чине и чури кодолеске да пазин огрудни кош. Деме ка кере курбани ка чине. Ка кере курбани ка чине и дева одоте пазин огрудни кош. Ија кала бакерге одевел и дева на андингја, ма огрудни кош лакоро андингја, така да акава ајети курбанестар керела лафи пенена, иако и дева на не андими о хајвани на не андимо и лескоро грудни кош, соске валяните пазинел пе коте чивела пе и чурик. Те шај одотар те чинел. Хајване малте малтретиринал пе, значи мате не таро хајвани ва одолеске да уен хара кана на не јасно. Ама Хазрети Али вакергјапа уен хар тано докази пазино грудни кош баши кибла. Соске те ирането широко намази тари кибла на руминеа то намази, ама те ирането колин тари кибла руминеа то намази, соске на шавгјано правцо е киблако. По фикска шеријатска прописија, па катела керела кълдин намази ем пазино грудни кош, мистинела кълдин намази ем пазини кибла. Ака најситу асавко стави таро асхабија тумачива, ема асавко стави исто таро асхабија тумачива. Асхабенцар тумачинге уен хар некој сар курбани, некој сар грудни кош намазеске, некој вакергја овастате ваздел пекидова чико грудни кош кетка молине девлете лелестар духовно бенефит пало намази, о грудни кош одолеске да андемој себе пи о грудни коштани и од хан коте ваздеате васта ко родиба е девлескоро, себе пи со и си тан башо тумачи бе ем девлескоро наредба кате со вакерла фесалли хем кълдин и наредба ко соджала, ко хајван или джала или надопунинела и наредба намазескери, хем пазин о намази кетка вазде о текбирила джико грудни кош или кетка вазде о идова джико грудни кош или о грудни кош ка иранеки кибла или о грудни кош тари дева и себе писо или иси Ебу Ханифе вакерге ваджиб тано одевел на андингја е дева, него андингја е дева корополин, хема кате керела пе дева тарлави, па одевел вакерге кълдин намази ем чин курбани. И дева акате андими, и одолеске да ваджиб, а вавера месебија вакерге на акавај суннети. Мислина вакај Ебу Давуде Захириско месеби, мулодова месеби, јек вактив живинела сине, ехли суннет месеби тано, Давуде Захири ола пенге курбан тано фарс. Амен деко Ханефије тано ваджиб. Ко остала месебија суннета. Elhamdülillah. Agar o Ercani, selam aleyküm okral Ercan. Puçala dui prašenji zile. Vakrila agar. Selam hoca, kecium sine tikno komšija kinga je kalo bakro, leskri mortik sine kali, daliko azveđel i prihvatimo u kurbanija, dvajteno prvo pitanja, od dujto prašenje, no, samo se trikav. Dujto pitanja, ako najetu pare, da li šaj činea kani ili čurka ili nešto pojeftino. Se tingjuma кој ек хоџа, кеда почнеле хоџа шајли мачо те ове курбани. Тела ек начен печина. Ко шеријати прописимета не о курбања, со шајте ове курбани. Значи, вол, бик, крава, камила, таро баро котор, јакана вол, бик, ем крава, аменде гурувни само јека нависи. На жанаја, на кирумани чипакала вол, бик, ем крава, сарка, улавален, крава, аменде гурувни, ама вол, ем бик, бико. Ем камила, девата, ни добро, кирумани чипакала и баро курбани, баро котор. И си амен хем тикну да курбани, овца, коза и јарец. Значи, бако, бузни, јарец сарва керлапе, јарцо, или веќе на неаме домано лафија калеске, а калајта не курбани. Тари кани курбани на овела, садака овел. Okay. Курбани, по Аллах, валяните заменил то нијети андрал, ем денгја одевел, креа менда бакро валяните чина, значи аври, таро, бакро, курбани, ништо наштил. Према фикска шеријатска прописија.
Նահալիլում եկ պուչիբա շայթու հոջեմ կահլովելը վագար o kadri bayram selam aleyküm yek puçibay sile o puçibay skoglasino dali valyane amente china koana ve bayram meske o Allah penela sasoy nane chindo komoana haramita. Aha, dali bayram eski Allah eski. Pa dobro, to kurban bayram što da dimineato, devel naredinga kurban bayram eski čine kurbani. Ne mora doborom te tanjara obukia, te tentina obukia. Va, Allah eski koana, podoreske da keda činela pe kurbani penaya bismillah, Allahu ekber. Hava minni ve men lem yudah min ümmeti o peygamberi aleyhisselam vakilge. Allah es Kur'ana podele nai baro akava i kurbani mange ya Rabbi Allah modo lenge kusuna uspinge akava perste çinen. Lenge da akava kurban gerçekten aleyhisselam. Gare o senat şefku. O şorole da şey puçla o şorole da şey kurban çinen. Da. I točkano što. Da. O şorole kolananelen o şeriatsko misa Barbalipe, όλα ne morate činen od šorole, ta nema nuša, kola valjanite Delpelenge. Te dobinen. te delpelenge. Na ola te činen, ola te dobinen. Da. Bilam isi predanja kaj dobro, kad care sa cu acalajan piše. Da. Agare o senat şefku puçala selam keravale puçala puçle kozum kile valani najtekno kurbanite činil peko kurban bayram. Kilaža. Mislim na kile na kilaža nego o tarottikno kurbani o kurbani u predero şov masek tesine hem tesikavja şov masek istile tamasek istile ama sarjek berştano maşallah. Onda akava kurbani calat içine. Şov mase kongoro, ta mase kongoro, to mase kongoro da te ulte dega izgled kajtano sartepene yek verš, ja, šajt içine. Okay. Sar kurban. O selam aleyküm Ometi Muhammed Gelbeman. Puçala selam aleyküm. Keda çinea kurbani cu kozum manuşa morate derinelpes. Keda činela pe kurbani, mate keren greška te činen u kurbanja angleder o kurban bayram namazı. Onda odova sadaka tano nane kurbani, ka kıldine tuki o kurban bayram namazı. Empalo kurban bayram eskoro namazı, şay çinea to kurbani. Akana sarsomislinava ki Belgija em kodisa vethana sebebi o COVID-19 nanete o kurban bayram namazı, mate se kirinen pe amare prala, i situacija tani asafki bizo kurban bayram namazı da şayte çinen kurbanya kotan kurban bayram eske şayte kıldinen peske duha namaz o isto vakti kıldinela pe bayram namazı ya isto dovada i ek sunneti amare mangle peygamberes kori situacija tani asafki va ver nešto našti keraya kurban bayram eskoro namazı kere familiarno grupaya našti kereale akaya i fet fataro taro verska zajednice, taro dijanet, taro Korani pa me Ramazaneske da čitinjumlem spodelinjume narodoja. Ola penge našti kıldinela pe bayram namazı kotan bayrameske kıldinen tumenge duhase o peygamberi duhase kogaş kıldinelase. Elhamdülillah. Ayer. Mupral o babe o Remi puçala selam kerala man selam kerala tut em puçala puçubaresko. Selam jitut mupral hem ko amaro cinemo hoca. Ako isi ek muslimanco žal činile hajvane, da li i klovela taro sunneti su trebalo tekel? Va, o žal te ovel tu pra kurbanika no uč životi. Odova dokažinela kajko toro kalbi si merhameti. Odova dokažinela kajko to kalbi perdoji milost. Te našti korpori o manuš te činel. Po kurbani onda šajte del nekaske kovajtano pohrabro o kurbani te činel. Te narakja muslimani šaj gađo da te činel o kurbani pamarothan. Te na ne više muslimani, živi neki kasapitan, našli nigde bičaleja, našli ni kasarakja, a tu da žaline, a tu da našjan rat, sposobno rat predike ili nasjan sposobno te dvižine do našjan pohali od toga. Bilam gađo da šaj, a taro ehlih kitab. Nekoj te avel hem te činel to kurbani.
услов те паќал по јекутно девел. Иншалла. Да. Hođam, akana momentalno neme prašenja, a i sjeme pandahari vakti, ako dozvoline pandahari bi džajne pandahari pučibaja, hem jek sobećingjum, znači ke praleske ko sinemande ke emisija, ko postanje prašenje saje muslimanenge, o prašenje glasinala, o Allah, neli o vahi, o kelami, tano Allah heskoro o Kur'an, neli o Kur'an yazmışane menčana elva. Baš i o hadisija, hadiska nauka, vakilala pušta koji pišinja o hadisija. Hema kana, pod prašanje, deka tvrdi nelape, deka 100% tano, znači hadisko kana kahari kija vertema, deka 100% tane uvedime Andrej o citatija tari Biblije, odnosno tari Evangelije. Sad je kje Па, ако вајтано почиве со валјаните одговоринелпе им шај хадиско дисциплина валјани по хорте халјовелпе, кобор со шајме пакава моменти джевапите давки јака ја ситуација, одоте и си дуи почива прво сој хадиси сине сарвакер? O hadisi. Кој Готово. Да. Кастарачиле кој вакерга со улој хадисија, значи хадис тане пегамберескере лафија, пегамберескери пракса, пегамберескери постапка, пегамберескеро суннети, са генелапе ко хадис, пегамберескоро лафи, хадис тано вахи кој ислам, исто Аллах естар објаватани, ама служинела те тумачинело Куран. Кој ислам исија мен вахи објавај Аллах естар, ама вахи делинела пе кој вахи метлув, хем вахи гајри метлув. Вахи метлув тано вахи кова забележинела. Морате пишинелпе те напистергел. Одовај о Куранике. Девлескоро лафи келам. Ама вахи гајри метлув тане о хадисија, кола ленгери функција тани те разјаснинен. Девлескоро келами, прво вахи о метлув, о аетија, емола на забележиненапе, на пишиненапе, него усмено тумачиненапе, практично живиненапе о хадисија. Ама поноодори себепи тена на шавгјовел акалада хабејра е пегамберестар, иклиле организрингепе о муслимања е пегамберестере лафја, те забележиненен ко посебно збирке авритаро Курани керими, те намешинен пе, те нахеминен пе соске Курани тано, јек вахи ова моратове забележимо, метлув, хадис тано исто вахи таро ислам, гајри метлув, ов навалјангја те запишинел пе, ама амен запишинајале за корист, те ачол кој на генерација пегамбере скоро тумачиба е Куране скоро. Акава и о прво, значи кој о хадисјата не пегамберескере лафија, емо хадисјата не вахи ко ислам, Bilamu Allah Teala kaleske vakirala ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O Muhammed pestar lafina kerela, odova sova kerela, vahi e devlestar huljada. Bilam ko verada ajetja o Allah Teala penela ka je pejgambereskeri dužnost tani teblik hem bejan. Teblik te širinel, te buvlarel, te izvestinel, so devel penela, a bejan tano te tumačinel od ova so odeveo penel. Od ova bejan, koja je ti sonakel. Ker bejan je i Muhammed. Tumačin, od tumači bej hadis. Od tumači be do pegamberi pegogjatar na kerga, nego sava Allah Teala kerga, ajde tumačin. Informacija. Kako nakon što odnesemo hadisja je Biblija, odnosno ko evangelije su isi sličnosti, definitivno ka ove sličnosti, su ske celo Biblija na ne greši. Цело Библија на нецелосно извито перими, нецелосно бангјарди. Лате сој вахи прифатинајале, а сој бангјардо одбацинајале. Дефинитивно Иса алейхиселам со кергјала фитано хадис. Пегамберескере хадисенцар, дефинитивно исиле сличностија, те на не да сличност, онда би сумни најавише. Се о пегамбери ва кергја, са о пегамбери не праля, емлени силен, јек исто религија, јек исто девел.
И ола тумачинге е девлескери волја, девлескери наредба. Одолеске ленгоро тумачи бе валјани тоа слично. Тоа те кера лафи баш ојек исто. И од ова на валјаните двоуминела. Ама те правѓам, значи, о Инџили, односно о Авдисутно Евангелие, Марко, Матеј, Лука, Јован, о Павле, нали? Ола пестар лафи керена со наводно шунге е Иса алейхиселаме, а Павле те фрда вакева те дуирарале, мате увреджинето народот те дуирарале со скова апостолина не, ов асхаби Иса скорона не буд покасно е ов мударела сине христијанин, сине припадникот ки е терористичка организација антихристијанство контрашија. Билам апостол Тома, сине сведоко сар каменуиненале барен цар мударгеле. Ов сине против Христос, ов сине жестоко јахудија. Ови дискутабилно карактер личност, валјаните дискутиринале са, ама ов на не асхаби, на тиклја Исусе, имани на кергја кој Иса алейхиселам, ганако друмо леске нешто итило нури, пело трин диве короло, од ова лескоро вакерибе, ама аргументја, ака леске на не. Одолеске акале инсане кацидале, суске амен пенаја кај авдисутно христијанство со и керто, кергјале о Павле, ов бангјарѓа учење Иса алейхиселам скоро о правилно пегамбери таро христијанство о Павлета, но на не о Иса алейхиселам. Од ова со Иса тумачиња од ова сине јек јудеистичко идеологија, андреко јахудие сар мезхеби сине, со сков пенела ја не дојдов да го поништам законот, току да го надополнам. Нов закон не носи. Ама апостол Павле и калгјале таро контекст јудеизам, кергјале посебно религија. Лескоро проблем вавер кај одотарга керала. Ама акала Марко, Матеј, Лука и Јован, ола пренесинге кај гело Исус, со вакергјао Исус, со кергјао Исус, со десинѓа пе Исусе, сакава хадиста. Ама амен пучаја кај о аетја, о девел со кергјалав. Акава и туменге наредба, акава и туменге фарзија, акава и туменге керен, акава макерен, акава и харам, акава и халал. Пример, лене христијанин на лене оставинска постапка. Коле законеа ола муло мануште муло обчер сарка дели намашкаро муршем џувли. И баба коборкалел и дај коборкалел тарокер. Еке муло, мануше синеле, и ек вила дуј врдија, хем ек нива. Сарка дели намашкаро. И сили закон. О наследство. И сили на незакон. Никјах и сар керела, о законја башо никјах. Или развод брак. О законја башо развод брак. Мехер. И силен на купо-продажба. О законја башо купо-продажба. Значи, олен на нелено ајтја, лен и синен само хадисија со ачине. И одолеске да ола те вакергија висоски си пегамберескере хадисен цар слично, акале хадисен цар соске осолду и тане хадисија, тумен ајтја на нету. Ајтја на нету мен. Пример, ајтја за градење на односи, општествени односи, политичка договора, сакала наредбе Аллах истар нигде да не. Ама амен дејси, ем хадисја, ем наредбе Аллах истар. Значи, нешто ленде фалинела со амен пенаја о Инџили. Аллах скоро келами. Ола денге хадисја. Иса стар, хадисја Иса стар, хадисја е Хазрети Мухаммед јатане слично, со спела осолду и сикли летаро јек исто девел. И си сличност. Не е тоа ништо чудно. Но јек чужо доказ кај о Ислам, на не измислимо, на не нешто контра, него исто и силе коренја таро Аллах теале. Ама одговор тано акава, мада вајани хем побуд таро хадисите дискутирина, хем побуд таро христијанство те дискутирина, ама не си има савке информација баш о христијанство, мен што во наредна дисаве емисија шајте кера да лафи од отим. Да, ера ти исто амаро прало о Роберти, нели о Мехмет окојан. Овера ти куѓа која кава хари поинтензивно, значи Андре објаснења бут шукар амен кај керамен кај тема суске кајтен јек тема која су стварно о џанулате муменовате обделимично, значи комануша хари понекогаш предизвикнувани саве нели недостација хем
Машкар пестени се недоразбирање и адреске амека покушина, значи те објестина. Кој му слушај, тира намен хоđам ки тема, јек пучиба и ситаро тариш данах, опучела гере. Вакрела дали о курбани, мора лескере јакја учардетовен претечнот. Па шукари ке анденте курбанескере јакја те на дикелорат соске кочини бе о имен неко бор секундја и годи керела бути, еми годи дикела слике. Значи аменда ке да мераја ко моменти ке да мераја и сиамен неко бор секундија панда регистрација амаре го јаја те дика. Некој билам те чинел нека скоро шеро ем те сикавел ешереске обедени некој бор секундија и годи шајте дикел омануш по чин до трупо да шајте дикел пренесинена научна доказија. Одолеске да за обакро те на кувилки одија будбари паника шукарите учарел пео јакја бакрескере за те на делпе мука о прописија исламескерета не јасна им децидна и чурик валяните овел оштро таро трин чини бате чинело келу. Мате му чинел. Со штар пре на панделапе јек про мукелапе правдо те шај хари те движнопе, то веле нисо те мрдинелпе преа. Да. Иначе од чиниба курбане скоро научно нали осетинаја охрчибе кета дела пидуша обакро. Од ова панда дешинела обакро, долеске асав кетонја и калела, о бели дробови панда лена песке кислород, накај на еле воздух и силе воздух. Лела песке панда функционирнела о бели дробови, него само о хард диск и годио чинаваја контактите воја, одолеске навалјаните пага. Имен, бандјара имен од тегани дукиси, дукаваја и бакре, мазала таро курбани дека нашава курбане. Кава да те вакера гурува кој качинел, управдан гурувете посавенде од ова курбани на не, одма нашавеа о курбанлуко курбани ов највише, нашавјан гело нај курбани. Мора о гурув телалдан те чинел печурикаја, те посавјан ле управдан на не курбани, гелете се вапја, ништо на ле одоле курбане ставиш. Мора тоа велчин до акатар. Елхамдулилlah. Добро, и сега ми панек прашање. Агаре, о прало Кадри Байрам, пучела, вакелела агаре. О Аллах вакелела, сва хвала и слава припада Аллаху. Ман интересинала, сави слава припаднала е муслиманеске. Или па, поточно, сом ангело Аллах те вакелела, кеда вакелела, сва хвала, значи и слава припада Аллаху. Пардон. Улав и слава ке арапско чип тано тесбих. Од ова значинела те икере девле киек асафти учи дереджа те халове кај леске рамно никој на не колескоро барипе, колескоро мерхамети, колескоро совршенство, ортако на не, ови јек ко најбаро ко совршенство. Јакава и слава, те славинеле, значи нела те икере девле чисто таро недостатокја. Пример, одевел бешела ли бе? Обеши бе тано недостаток еманушеско, чингјола тергјовидор, морате елпи душа те бешел. Одевел тано чисто таро асако недостаток. Ов нанес лично ко створение. Одолеске, мануш кој халјола е девле, валјаните вакерел, одевел славинава е девле таро бешиба. Девле славинавале те овел слично кој инсани, девле славиневале упредер осале нанеле недостаток ја кусуира, оле нанеле својста со шај умаловажинена лескоро совршенство. Кава и тано слава. Слава е девлеске значинела, е девлеа никој колескоро сличност наштиресела, ови совршимо, амен сием, лестар керде несовршено створено. Elhamdülillah. Panek puçiva isiyama reprale Nasser Junior, aki mesele min keravale. Vakila ga hoca bašo puçiva su sine dali trebalo te panda e kurbaneskere jakja, vakirgan šukar i te pandel to jakja, ali ako šaj poprecizno odgovor da ki o pejkamberi koga čingja e kurbane pangla leskere jakja. И си пренесување кај панле пео јаке
таро курбания hem таро Исмаил алейхиссалам да панилеоя ка кет кердило пе курбания. Okay. Ajde, pandejek prašanje, hemte šajte dvižinave po Hariku krajo, so skesiem več dujsake, ki emisija gelisигате. Hođam. Era ti peluje kad sam kupučiva isto pralke da sine o Roberti, so manda dva isto hari interesingama, iskreno, inshallah, kašajte objestine aminge. Keralape lafi tari kjaba. Ki kjaba tavafi koje keralape, znači okalobar so čuminalape, soski čuminalape bar, pučiva sine. Hem dali adalea vozvišinea ili kereja jek ajteva kerav. Znači Allaheske kereja jek neli peravea koni so, znači bajra kereja vaver nešto. Da, širko. Ne širko čumina. Na, mene počet... Su džajzite čumina. nego era ti pelo sve. Kalobar. Da. Suski čuminola pesuitano... Da, buyurun efendim. O Peygamber Aleyhisselam ungao Hacerul Esved kedalo redo Hazreti Ömer radıyallahu anh te çuminelo Hacerul Esved of put şuju muhabbeti kergat ruyal leste manusha kusiklona nevo islam te şunen olada te diva kerga habasho Hacerul Esved ey Hacerul Esved o peygamberi čumingato me da odole sebe pestar čuminavato, inače džanava kaj se je obično, barem na etu nisam obrednost. I amena kao hadisi džanidor, šajte čumina obar. Ane nisam problemi, o peygamberi čuminjale, amen da šajte čumina. Od ovaj ko islam vakirala pe teberruk. Teberruk, tano džaiz. Akava isi ko Kur'an-ı Kerim'i ke da Hazreti Yusuf aleyhisselam bogat. Denga e Jakubeske te pravil pe prolejača. Kana koj pravdja o jača? O devel ili o gat? Ta rogat rodila pe pomoć ili je deveta rodila pe pomoć? Učiva. Hiç maker lafi o gat sine uprodumu je ke peygambere skoro, a je peygambere skoro telo tamo mubareko, bereketimo, nurlandimo, pa o gat da uprileste so pipinjape, isi nuri kilete da, e adome gadea teko se te Yacha ka Rabyon te korule yacha ey Yakub vakirga o Yusuf aleyhisselam akavatano ayet içeriğinde teberruk, bereket iteler ve caizsi. İmam Buhari, İmam Müslim zabele binge o hadisi kay Peygamberi aleyhisselam naklay dünyaya au nasvale manusha tari Ümmü Seleme tari Hazreti Ayşe lena sine peygamberis keri cubba topinen Allah'sine topani o dova pani piyena sine hem taro nasvali pele çine ili pejgamberes kere bala hem brada da isi isto hadis. Da. Džajsa ovaj teberruk. Tano teberruk o Hacerul Esved alo. Nektar je kasav kobar je nurlan no bartano. Soske po hadisi pešela kaj Hacerul Esved cidinja ogrevja, cidela ogrevja je manušendar. Parno sine sartut, kalilo sebe piso cidela mare grevje i odoleske sebe piso nurlan dimo bar jek čumive o peygamberi. Kerga, od ovaj teberruk nane shi. Teberruk tano je forma tevessül. Ama akana koja vera prilike ka inshallah ko javer prilike ka objasnila soitano teberruk, soitano tevessuli, soitano znači neli Sakala, znači terminija ka dikata objasnjeni koja ver prilike. Hođam, me mislava deka više pučiba na neamare dikutnen, a i džanava deka tuda aljan taro doktori treboločke harimira, dalecki na mangava više te maltretiri naftu koni so način, mangava te davto do boka prostor, te šajte obratinitu amare dikutnenge, hem normalno te dajek zaključno, neli, prostorija te šajte obratinitu čiko amare dikutne. Bujru. Ji amare dikutne koji ta neko hali vakti neka činen kurbanja, o kurbanja tane sebe pite oprostinen pe amare grevja, o kurbanja čistine na amari duša, taro hataje greške kusuira,
o kurbanija taj sa šefaatika keren ko судно деве, пегамбери вакерла ипостекија, o шингада, o kurбани да taj sa ko судно деве, кај килан го девелем ка вакерли араби месим сведоко, ака вако торо бароанат ман жртвингјама опростиндески регревија. Или ко хадиси вакерла кобор бала иси, по курбани добром се вапја делапе, или чинен чукар саглами курбања олака овен тумаре буракја, сока накавен и пурт сырат, сулавела амен еджен тестар, атери лесте аракло, джехенем. Значи, o kurbani o pejgamberi vакерга е Фатима, ке ја Фатима тергев узал торо курбани, етка перели прво капка, пред те перели прво капка рад кипхув, огревија одевел по села, а ја да значи о курбани валяните дикале хем сар јек духовно чисти. Хем сар себепи, колеја одевело простинела, амаре кусуи, амаре гунахе. Одолеске да обакре, кет качина, валяните ова захвална е девлеске, со денгјамен шанса те чистинамен, а кале и бадетеа ем духовно. Таро гревија, таро духовно мел со учарке амарокал. Те улавен пе курбања ко кобор котора уламангена, те набистрене чоролен, те молинене девле, башо мир, башо спокоје народоскоро, те набистрен те молинен пе каршо девел која кава шужо и бадети, те ослободинела мен таро искушение, таро COVID-19, со посигате сарните. Амин. Те дореса поселјаните акале насипаја. Амин. Тоа саринете иранаме, која маре буќа, која маре кедиба, која маре дерсија, која маре хизметја, која маре дружба, која маре декибе. А дола буќа ваљани те набистрален која кала шужите. Са одова им мелафија, карши амаре дикот не те овен састе со дужинге пе амин зар која кала моменти ја буџике да киргем лафи таро курбани. Одова. Чак шукер, алхамдулилlah. Агере, мена динама дека накола кога мари последна емисија менка нормално и приватно да беше шукарем џанајамен, пенџарајамен, нели, тари џамијада. Те користинави шанса, те поздравинав тут, те селамин керав тут, али си јек почиба джики школа поезими, значи школа е мектепи која су и ситу, нели, ту ко Скопје. Па, агере, Пучело Ерџаник и школа кобор требала време те учина, дали после модова CMD-саве добинела пеница осведител, свотаро кобор берша учине чаве. Маглята джану. И школа амари на не само ој гради мики шутка, ама ој делуинела ки цело Европа, по цело свето. Кај да те олешајте си крове школа. И исламско школа амари тани неформал. Значи, одолеске да гласинаја како неформално исламско образование, на неформално довелту диплома, него неформално тари комисија шај те добине сарјек Сертификати. Скоро сертификати кај посетинѓа на кава курси. Баш о исламско џандипе, ама од џандипе на не обично, на не само основно, веруинен, Андрејци џандипе, факултет лиенда те накавен. Дова докаджинела амари школа. Кана сарте учинен, прво слединена о проект јамаре, равена и апликација ко телефонија, Роман исламска школа, да со уиклола амари исламско новина, хакикат, Андреј Сјамен о предметија кола емо пучива со валјаните стикловенте, од членја о студентија нарачинена песке од ова исламско списание Јекдром Комасек Тереселенге Кере и амен лаја е ученик ондар и адреса, агјари си амен легитимиримо кобор си амен ученикја хем акатар бича лаја коленгере Кера о исламско списание Хакикат. Емола одова читин до сикловена о лекција, масек по масек ола наставljena ко поро образование исламескоро. Одова со шајаменте помогина те сиклопе о ислам, те едуцирина амаре прален муслиманен, те на овел пе само онака саму, него те овел те лие контрола тари
Ек исламско комисија. Одла ученика, кола кад завршинен пи настава, шајте положинен, шајмате положинен. Од ова каскери волјата ни. Ем о полагање, какерелпе Англи, ходжаларенгили комисија. Та составина комисијата ходжалајра. Ем дали ки Македонија или дали ки Европа негдека договоринамен, деш, биш, трин, панч, кобор ученике ка пријавиненте, одова ка платинелпе. Те ана одоле оджаларен, одола оджалајра ка испитинен. Амаро читибе Курани. Кирајте. Амари худба. Дали си особно те за худба джумаки. Ем те замени на байрамескен да еке ходжа. Дали си спремна теравијате водина. Дали джанаја никјахите кера. Дали джанаја дженазе те цело прописијата ро дженази. Дали джанаја о исламска научна дисциплина, тефсир, хадис, фик. Дали джанаја дерсите, да сакала буќа те заменине јеке оджа дефинитивно кашај, сакала буќа ка овен ко тести е школа кор. Овда освиклюлапе неко борберш, зависинелатари брзина, некој шајте на кавел јеке бершески, некој шај беше бершенгет. Кобор ка овел ту волја, доборум сигате ка ресе. Крај крајва, акава испикува мораните некојте положинел да, чисто онака само едукативно те джане години, шајте уклучинете у школа, те примине и новина, писание, емте следине, амаре час ја башо исламско образование. Амаре школа темели митани ко ехли суннет вел џемаат, амен сием коместеби фик ханефије ки акида сием ехли суннет вел џемаат матуридије. Акате сиклолапе штар джико панч исламска предметја темелно, значи хадис, тефсир, фик, акида тесавуф. Акалајтане во предметот каваја ленки амари школа, не морате велпеки амари школа, контакти си амен амари школа и тани централа баш акалатана. Ама амари школа употребин доро помошта во социјална мрежа, амен дружина амен хем еврока студентенцарда прекаво социјална мрежа. Кај интересири можете контактирате. Да, баш ака намаглум те вакерав, значи коте шајте обратинемпе, ако шајте вакере, е пралинги? Филијате вакеро хожа ме шајлите дружина мен ки школа ме да текувавте упишинама ме мангавате добинав во исламско списание, со исламско списание Пало Курбан Байрам каму кале се соси. Заузимо визмете мандара джикренате будбуќа. Да. Наши кадри са обуќа навен точно ковакти. А навален ама понекад шајте каснина да оддевел добором ден јама кубети кудрети излјак пујровава да више. Есар ресаја, ученик ја вакерена ходжа ме да мангава това члените ресел манге о списание, од отео лекцијата не си клјовава манге. Океј, шаја. Hođam, ake gare, znači srso vakerio hođa šeto obratentmen direktno leste. I sipa nek pučiva ek tikno, normalno povezimo ak na e-školaja, pučela pe da li ospisanje tane arapsko, čip ili makedonsko? Романе, амен со сасо предајнајата, но романе. Кај си арапско морате да аргументи или о аетите цитирана или о хадисите цитирана ле арапски, ама и силе хем транскрипција од оле аете скоро, ки латинско пишинела хем арапско, хем пишинела хем о романо превод, ама амен настојнаја сако романете ачова. Значи амари новината ни, амаро списание Куранои, о прво исламско списанието, Рома, Оджијани, по свето, пишингемле буд поодамна, негде 2014 мислинава Америка одјема списание, ама у оформингјапе, чија абдисутни дереджа ко најмодерна условијата керале, ака на искористинајале, тега не искористингемле само джематеске, ки текија кај сосиусни имами, ака на акава искористинајале само учениконге, кој мангената студиране ислам, Андреј си перфектна теме, а ке као маман лайф те објаснина вентари амаре школа кери новина, Андреј си прво тема историјати нешто таро ислам, а кава број силе и тема Кјаба. Сар кергјапе Кјаба, со ити Андреј ки Кјаба коро чаршафи со ски калоана, не зелено или фабер боја котедне, дали некад си не ки Кјаба валера боја, кој кергја и Кјаба, тели Кјаба ко темели со иси, соске deep state и длабоко држава,
масонија и илуминати интересни напе од темејле ќе бакере теј гален билем ко пегамбер скоро вакти вакер гапе хадиси кај карушинел пе ќаба са одла историска појатлу јали ќаба како ки ќаба и сили гробија парумоли некој ки ќаба парумои хаџерат и дајлеске и дај хаџера емо Исмаил алейхиселам и ќаба рушими неко бордром градими неко бордром и ќаба на неки правилно форма сарсо кергела Ибрахим алейхиселам ој сине потикни кергем ој сине побари кердири потикни па одова ан ружно дике на ќаба хатим со вакере напе одова да е котортаро ќабе само со наресле о бара андилетаро панч планине о мелејќа ангелен па панч планине соске на нештар него ефта соске ко ќаба кераја тавафи соске пијаја о земземи сакала интересна буќа хаџеруле свет со Исар сини прво ќаба кој кергала и прво ќаба са околу ќаба историја после пало акава и сиамен фик шеријатска прописија акава дром кераја лафив путник сефери сој путникот 90 километри јекману шиклилолите на кел пе врдај или пешки или авионеа или возеа 90 километри наклан ниту сијан путнико кој исламо путнико валјаните скратонел по намази по пефарзија намазија таро штар рекјатија кылдинела лен кодуј акан исјамен фикска пучиба мануш керела такса бути обнаџала кој тан него такса бутилески или транспортерите на камионе ја легарела тхут јогурти кифилам дис па накела шел километри дали остано сефери на старгјале пладне намази кобор кылдинела до или старлиш шајли некој те вакерела бе ако сум путнико ме палем штарте кылдинав уштеријати вакерела на смена одова едеп се злико карши од девелтано од девел локерге путникоске таро штар кергја дуј кергјалеске икрам понудин ѓале чест кергја сајгија кергја те иране девле скоро поконтано ладж пегамбери вакергја морате следин телето следување о постачи о путнико ослободи мој таро пости о путнико ослободи мој тари џума значи мете алума ме атмен деки Германија емте дикланма џума ке ки улица на алум ме ки џума него ке кылдингиум пладне на сумсни ки џума путнико ослободи мој тари џума не морате жал путнико ослободи мој таро бајрам намази не мора бајрамите кылдинат значи путникоске буќа јака на котар генела пе путникот таро черли тари дизли таро гавали ке да почминела 90 километри коте завршинела кобор диве каачов, дешу панч дивели каачовав ки Германијата алум или похари таро дешу штар диве сакаов, зависинела кобор каов, са одова керела путникос кера адапија. Сефери. Акавај исламско шеријатско право, закони, канони. Апсолутно. Биографија да е ке али мескери, акава дром кера ја лафитаро имам матуриди којтано, исјамен тефсир, теџана хакикат хем меџаз ко Курани, буквално хем метафорична стилска фигура ко Курани, исјамен хадис, и буд важно тема башо хадис, е хадисески или функција ко ислам, отане хадисескоро ко ислам, соске добромо хадисија дајален пажња, сој отане хадисескоро ано ислам. Обредности. Да, он ти кај исјамен јек тема, башо тербие нефс, таро тесавуф, сојтани душа, односно калби, со значи кај исјамен трин врсте калбија, састо калби, муло калби, хем насвало калби, а катар кераја лафит е тесалуско аспекти. Им саакалајтане и о предметја и суштина школа кере, цело масек читине ален, вежби не ален, ки оде апликација прашања одговор кувеа решинеа одговора, кецијан веж посебно шајте положи. Да. И апликација само те надовезина, односно те популнина. И апликација шај нели емко Apple, односно ко Linux бетрip систем те емко Google. Емко Play Store. И хем баш Android iOS систем ја исјамен. Да. Бизо паре, бизо лове, администрација бизо лове, акана, акава списание со мангена некој телеле, сигурно ка морате платинелпе и поштарине. Апсолутно. Значи, мислам дека управителот е доста информираме, акана, зар со веќе највеќе амаро хоџа, дека колај панда по, значи, подетално како колку од вако објаснил, така да
ковен информириме. Мен нашти, ме извинувам, се дека не ги наштивише поставине прашање, значи авдијес ке наштивише поставине прашање, више си дуи биш минути ки програма, джанава дека хоѓа, значи уморнетано, ало тари гоја, тари доктори и намангавате малтретиринавле више, ме би само препоручинава, нормално прво, извинувам, сај праленге мате сматринен дека намангаја те дебатирина или те легре прашања те поставинале, него ме би онда свесно вакерава дека легре прашања ковен, амен ка потрудинамен те кера јек емисија, ко теко правди емисија, ем ка дозволина, нели, када простор е праленге, те пучени таро јавер теме нешто, така да ковенат вашајпа, те овен информириме таро јавера теме, амен ка говорина. Тева керавџико ама џемати, значи амен ке да лаја опучиба, на неми пракса секогаш одма те одговори на опучиба, соске. Мена джанава цело исламски доби. На сјумни муџтехиди да те да фетве ко моменти сарџала јек бути. Него те одговорингјум јек пучиба. Одма, од ова значи нела кај негде има нешто пролистимо, читингјум джанава, шајте упати на тумен кој да е насок. Ама по принциптано свако пучиба тела те истражина, те анализирина, те читина еме џемате, те едуциринале правилно сарсо денге амаруме себе буханифе. Отолеске никој на не те астарел кусури, те нека скоро пучива на сум способно те одговори навле. Не смеја те кера лафи, баро биџи од овај буд баро ѓунахи код исламијетин, никој на не џандо се молла. Апсолутно. Хоќам, ме надинава дека нако срцова кирјум последно акава дерси амаро, него аменка дека и те организирана нели савко нешто ко побувло, односно, те дал шајпа срцо веќе наведињен, или ту срцо наведињен дека кададва шајпа, те овен адла могучности амар прелате постојнето каде прашања кои се стварно ленги интересно и тане медикава каде дека тане бушуже прашања, али срцова киргиум наклаа веќе овакти или сием прекодва вакти и намангавате ова банално и далеске началмање ништо ја верне го те захвали нама туке Аллах иншалlah нека награди нолту со илантке тан со нот бингјанма со сеансини ек мисафири со денгјани ек шут акценти ке емисија. Амин. Аллах нека награди те фамилија, тут те амаре пралена те соитане туја, значи со дружинена пе со нели палтуте беше на подржиненату и лење да е баро селями, те навина дека тај са значи амендитани ке емисија ко вто сати о хоџа о имера едини, о прал нели шевоскро, односно е хоџаскро. Овковол ки тема исто рационално поглед аспекти, значи о Курбан Байрам као објаснилте. Така да ковламе значи дуј шуже теме, авдисутни темати инхалиринала, хем тај сада нели те ова спремно те шуна и значи и о аспекти таро тебе кракано куранско нели аспекти хоџа имерескро. По викујнава царнине прален, тај сако овтосати значи ковелена два шајпа трикен хоџа имере, таро дизелов и кауер. Хем повикујнавато ме, значи товен исто бројно са ракана, споделено видео, веќе рекламе иси, маги начално што ја верпа непути баров со 100 хоѓам, хем као слободи нафтите шето одморинето, па иншалла ми кашунамен, веќе канава кирава туке Курбан Байрам иншалла му бареко на колтке, аме кашунамен кади камен или капишинамен, ки секоја ситуација, значи ов со 100 со сеансини ек дело акале програма коно. Хвала нека. Евала. Пак аква сине добро. Аква сине значи ек емисија коте со и неамаро оценимо хоџа о руфата едини. Коте со и не тема, значи таро Курбан Байрам пут постави сале прашања со однесинала пред, значи ко Курбан Байрам и сар требола те понашинамен колетане о вредности таро Курбан Байрам и коте требола те пазина и курбанеја сар требола те понашинамен. Тумен колтуме на два шајпа исто тари кенаме преку о социјална мрежа, сар со вакергиум, веќе телесар со и наведимо, ко филтери пишинела, значи коте шајте ди кенамен преку YouTube и реплика шајте ди кенала па непти преку YouTube, роден Рио Себул Сали, абонирани така да ковен, значи увек ко актуелна информација, кади кен о информација са, односно о амаре, нели амаре програме, ко велтуме на два шајпа, те пратинен
преку путем YouTube. Манги начало ништо ја вер, него само те захвалинаме емсар со наведингјум, тај са иншалла јала ескрена века ди камен, тумен ги мангава, значи, јек шукарак, о Аллах нека награди нотумен, со син синаменца, со берекер гена Марија емисија, со син верна, со мангенамен, со поштојненамен и месар увек вакерава саджико, те тумен постојнена ка постојнала јака телевизија, а ме максимално ка трудинама, те нава савке еминентна, гостија сар со сине джијакана, тароса нели тароса кола од Румија, значи спортско да, музикатар да, религиозна да, насамо ислемско него и ја верада религија, значи ка ултимнат баша и пака те терикен. И манги начало ништо ја вер, него стварно те мангавто меѓа са најшкаро Аллах нека му келишала по рахмети, упрету менде, упрету мари фамилија, упрету мари максимија, тера келту мен иншалла терека пандемија, терека насвали пара кенту мен хем джикодики па, значи тај са Аллах ескрена ве иншалла кофто сати колту мен адваша и патери кен хоџа имере. Буйрум, така на веќе поканувату мен. Ачен манги девлеа, шукараке.